Sailburua, alkate, zinegotzi, udal teknikariak, osakidetzako ordezkariak eta osasunaren elkarte eta beste erakundeak egun on guztioi. Sailburuak bere hitzaldian esan duen bezala, hausnarketa interesgarri bat eskaini diguzu, osasunaren determinatzaileei buruz eta udalok nola izan gaitezkeen eragile aktiboak. Osasunaren munduko elkartearen definizioaren arabera, hiri osasungarria jarduera guztietan osasunari lehentasun handia ematen dion hiria da. Eta osasuna, gaixotasunik eza edo osasun zerbitzuen jarduera sendagarria baino zerbait gehiago da. Beraz, edozein udalerri izan daiteke osasungarriagoa, ingurune eta bizimodu osasuntsuagoak sustatzeko konpromisoa hartzen badu. Gure eskumena da eta gauzatu egin behar dugu, osasun publikoa udalen ardura delako. Toki erakundeei buruzko legeak osasunaren prebentzioan eta osasunaren sustapenean ditugun berariazko ahalmenak aitortzen ditu. Eta eskumen hori, askotan ohartzen ez bagara ere, egunero garatzen dugun eskumena da, gure bizilaguni eskaintzen dizkigun politika eta zerbitzu ezberdinetan. Hala nabarmendu zuen eskualdetako batzordeak 2023ko irizpinean, eta ordezkari hautetsiei eskatu zien osasunaren sustapenari lehentasuna emateko bai hirigintzari, etxebizitzari eta hiri plangintzari, berdegunei eta aisialdiari, mugikortasunari eta garraioari, haurtzaroari eta hezkuntzari, iraupen luzeko zainketei eta beste esparru askori buruzko erabakiak hartzerako orduan. Osasuna ere, giza garapen jasangarrirako 2030 agendan helburu transversal bat da. Eta tratamendu espezifikoa du 3. garapen jasangarrirako helburuan, hau esaten baitu. Bizitza osasuntsua bermatzeko eta munduko biztanle guztien ongizatea sustatzeko funtsezkoa da gizarte oparoak egon daitezen. Imaginemos por un momento el municipio en el que queremos vivir. No solo hoy, sino dentro de 10, 20 o 30 años. Imaginemos un lugar donde cada persona, sin importar su edad y su condición, pueda disfrutar de espacios y actividades saludables y tengan la oportunidad de moverse más para conectar con otras personas y vivir mejor. Vivimos un momento histórico en el que están en marcha 3 transiciones de gran envergadura, la demográfica, la digital y la ecológica. Estas 3 transiciones, sin duda alguna, van a impactar en nuestra forma de vida en sociedad y especialmente en los condicionantes de salud física y mental, tanto a corto como a largo plazo. Es importante anticiparnos y actuar cuanto antes, porque las intervenciones de hoy son las responsables del cambio en las próximas décadas. Eudelen izenean eskerrak eman nahi dizkiot osasun sailari eta osakidetzari gaurko jardunaldi hau udalentzako antolatzeagaitik. Ekimen hau sailburuarekin egin genuen lehenengo bileran sortu zen, udalerrien eta Euskadin osasun publikoa zaintzea arduratzen garen agintarion arteko lankidetza indartzeko. Jardunaldi honetan, tokiko gobernuentzat erabilgarriak izango diren tresnak aurkeztuko dira, baita udal esperientziak partekatu ere, udal esparruan egiten ari garenaren lagina baino ez direnak. Espero eta nahi dugu, udalekin egingo dugun lehen truke saio honek, gure herri eta hirietako osasun egoera hobetzeko ardura duten erakunden arteko lankidetza sendo eta egonkorrago baten oinarriak ezartzea. Y hoy sí que me gustaría trasladar 3 mensajes. El primero de ellos es que desde UDEL y el Departamento de Salud del Gobierno vasco os animamos a asumir un rol activo en la promoción de la salud en nuestras comunidades y trabajar estrategias conjuntas para que los municipios de Euskadi se conviertan en fuentes de salud, en fuentes de vida saludable, siempre en estrecha colaboración con Osakidetza y las OSIs de los diferentes territorios y comarcas, y avanzando siempre en modelo de colaboración público-privada que nos permitan mejorar los servicios y los recursos disponibles para nuestros vecinos y para nuestras vecinas. El segundo mensaje que quiero trasladar es que no partimos de cero. En los municipios vascos se trabaja ya muchas iniciativas pioneras para fomentar la salud de los barrios y los distritos, en colaboración con entidades y asociaciones.
Municipios que han recuperado el espacio público para las personas, que han creado redes y servicios de proximidad entre personas, sin importar la edad y la condición social, para cuidar y mejorar su salud, demostrando que el cambio es posible y que los beneficios serán enormes. Y es que más allá de prestar servicios y recursos, las instituciones más cercanas tenemos el papel clave para sensibilizar a nuestros vecinos y a nuestras vecinas de que la salud es responsabilidad de cada una. Empieza a cuidarse por sí misma. Tenemos que cambiar el chip y pensar más en los años de vida que ganamos y con qué calidad, para retrasar lo máximo posible la enfermedad. Menos obesidad, menos enfermedades cardiovasculares, menos ansiedad y menos depresión. Más calidad de vida, más comunidad, más bienestar y más felicidad. Y por último, es importante que las y los responsables municipales estemos bien informados sobre el estado y la evolución de la salud en nuestros municipios. Hoy el Departamento nos explicará en detalle su herramienta del observatorio. Se trata de contar con datos suficientes que nos permitan planificar y tomar decisiones y actuaciones relacionadas con la salud. Azken ondorio gisa, tokian tokiko ekintzarako eta lidergorako dei bat egin nahi dut osasunaren baterako desafioaren aurrean. Osasuna ez da osasun arloko desafio hutsa, baizik eta konpromiso kolektiboa da. Udalerri bakoitzetik zer egin dezakegun hausnartzera gonbidatzen zaituztet danok. Alde horretatik, Eudel izango da beti sarean lan egiteko gure gunea. Erreferente izan daitezken praktikak eta arrakasta kasuak identifikatu egingo ditugu eta zabaldu. Beste udalerriak inspiratzeko eta osasun arloan ditugun gaitasunak ahalik eta gehien garatzeko. Garrantzitsua da asmatzea. Gaur hartuko ditugun erabakiek hurrengo hamarkadetan gure komunitateen bizitza definituko dutelako. Balia dezagun aukera hau, eraiki ditzagun bizileku leku soilak izango ez diren udalerriak. Hau da, hobeto bizitzen lagunduko diguten lekuak ere izan daitezela. Eskerrik asko.